Pozdrav svima, ja sam Karina Bogdanović, imam 24 godine i dolazim iz Bjelovara. Ovdje u Rijeku sam došla zbog studija, ovdje je ostala, odstudirala, zaljubila se u Rijeku i ovdje sam. Sad se ovdje bavim društvenim mrežama, radim u marketinškoj agenciji Libera. Svoj modni stil bi opisala sa 2 riječi: boje i uzorci. Mislim da se osoba i rađa sa stilom i da ga stječe s vremenom, tako da moj odgovor je oboje. Definitivno svaka osoba se rađa sa nekim svojim karakterom koji oblikuje s vremenom, tako da modni trendovi utječu na personu, tako da isto na karakter i stil individua, tako da mislim da se isto tako i mijenja s vremenom. Modnog uzora kao takvog nemam, ali definitivno da na mene, kao i na većinu osoba, utječu društvene mreže i osobe koje su na društvenim mrežama na način da nešto vidim, svidim mi se, pronjuškam, nađem i kupim. Modnu dizajnericu koju bi izdvojila definitivno je Teuta Matoši. Da se mogu vratiti u jedan vremenski period samo po pitanju mode, to bi definitivno bio kraj 18. stoljeća, iz razloga što su imali one velike bajkovite haljine sa puno materijala, tako da bi ja kao i ne svaka, ali većina djevojaka voljela se kao princeza na jedan dan. Moj shopping izgleda dugo, tako da kogod ide sa mnom u shopping ili treba jako volje shopping kao ja ili treba imati čelične živce, a sama ako ide moram imati vremenske restrikcije jer to može potrajati satima. Definitivno šikle. Malo kontroverzno, ali traperice. Znam da jako puno ljudi bombastično ispura te traperice, ali ja se nisam s njima našla na istoj stranici. I ako mogu izdvojiti još jedan trend, to bi bile one neonske i kričave tajice. Nisam do sad vidjela osobu za koju bi rekla top kombinacija. Modni fetiš su mi sakojići i uz to su usko vezani naravno kaputići i bundice. Iza toga mi dolaze torbice i naušnice. Modni detalji, naušnice, torbice i definitivno sunčane naočale. I zato se jako veselim da vidimo šta to Getaldus sprema novo za nas. I evo, nastigli smo u optiku Getaldus Rijeka izvidjeti novu kolekciju sunčanih naočala. Jako mi se dopadaju šareni okviri koje ja jako volim. Tako da sam izdvojila za sebe 5 top modela sebi. Dolce Gabbana, Chanel, Carolinu Herreru, Face to Face i Wow Paris. Definitivno Dolce Gabbana.